Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku-video leyi. This is the week of entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi. Kuthando nesithembu kulokuningi okwenzakalayo. Umseleku-ke yena usefakwe ekhoneni eyedwa. Uthi yena usefuna uwife number 5 kodwana amanye amakhosikazi akhe awavumelani lakho nokho. Bonke nje sebesithi sebefuna ukuyekela umshado lowo besuke. Umacele yena uthi akafuni lokuba kwazi ngalowo wife number 5. Umseleku yena ubesesithi umacele aqale ambone introduce kuye bezwanani. Kodwana umacele yena uyalile wathi akafuni la kuzwa ngowife number 5. Umayeni laye njalo uthi akafuni kuzwa ngowife number 5, usediniwe ngama-wives angapheliyo. Umayeni yena uthi kudala elokhe ebekezela elokhe elalela umseleku usediniwe, okuka wife number 5 akakufuni. UMangwabe yena uthi akalankinga ngowife number 5, kodwana uwife number 5 nxa efika akasekho ngowife number 5, uyafika esiba ngowife number 4 ngoba yena uyabe esesukile esehambe ngibo. Abafazi bonke abamfuni uwife number 5, umseleku usesele eyedwa esekhoneni akasakwazi lokuthi ayenzeni. Yikho-ke ukuphela kwevideo namhlanje, umelele enye ivideo and don't forget to hit the subscribe button.